Marereni Kilifi County. Marereni Kilifi County. Ebana umusacho yomo nale people. Nabona botambo umusacha na nero konyomo mukungu wanchete kiagera nero baguchikomenya nere. Yes. So tubase ko gaso gose tubetereri ukonyo omuntu uri otatagete kiagera abo bawo kubeteri tayi baba baguchikomenya nere nayo uchikomenya nere. Ekere nyage bataba kurya tababasharira mbuga kiregento. Nayo gutigara nere. Egwira bokuri nayo bamere bwego kujoma gaki. Ageza masikari amane. Kora joro ojokire. Na ende bari baba iria tete bako ke abategesi na ndo. Zama sikari ko bara giyo gakero gokoro. Yes egeko bwako. Yes. Na enda bwo batangania sege ko yabugire ko yera liga gi yabugire. Intwa deba. Chidati ya chale tu ntwa deba. Ntwa roje ndagira mbato simu yali. Wakabuchia bawo to ko bataitoe ndagira tuli. Agi. Azama sikari amane. No, iwa. Mungwano yobono kanyo metali people. Mbachiete bakaligia omokori emirimo nyumba. Omoise ko munyaruka. Obakonya a house girl. Obakonya emirimo ko bakogenda omanyete emirimo yeye bakoligia. Omuntu nabugate. Bono bagenda. Lakini bono omusacha nagachire mapema akekurwe emirimo. Kege kaside kemerongevere omukunguru mumuromekana gocha. Na kero muntu nabugate role of course. Kona drive. Abantu balenge bolo. Watu wana hela bwana. Ulikuwa unajiweza. Hono a house girl. Omanyete uno musacho tebe geti buronge. A house girl badini metegwe position sana. Arajua. Aba etegwe position kweli kweli. Ona na hiyo na tabu kwa ubali. Usibie bintu na etegwe kiakoma. Na ndo nyumwate mission gete. Kiasa masikari ya mane. Nyumwate kenga gete. Igor hata iteko ya accomplish mission yae. Kago sibie yanga na maite ngaki. Kago tinye nyumba. Kago sibie bintu. Wano manyete gafla binfu. Omaite kerengere na boke gote kunyara. Tiba digo sino batengi birengere bi motongo te kubire nyara. Akiamarika gote ba. Samani thinks so is he. So kerengenta kego jakero bongo. Yes. Wano tata osajo yokaru emere makanyora a house girl ngo sibiri chianga. Agacha umanyete keracha akaratenena akamajiko bestacho abuo. Aligeretie a house girl akairege kakatara mukwanera. Bono katagete ko mukwanera ni musubate nero uchire mukai. Osoiro akanyorongo mungoro birengere byatege tunyara tachi kumanyango yogocha ningo ekegera byabwa dirwase ai wetu wale kigita kwaje kitu sikegui kige tongu kya bana na byagere ai nkiege kumbe tarimaliza leo kumbe yete ibona agechaka kurigereribo mukae ne rura mupimira akasegeka ororenga kianyarigire komenda abasajo bate bariko bakindi ayo muko nakotibire ke kuya bwadirwe naboko mu tara agizana husband no madro ko mu tara mugwara ali berazali bero omaye ko manga ngainde oje kwiburi ngaki na ikasa ya boro ngikuja kuirada obo ko mu ndo jiso obo kairveidi oyo jirazo yeyo mbale de kurara ali de kwiburi ngaki nkuira na goja jiza ngabi akindi bwana umugori agatera siwezi vumilia kupita hapa akajali umusajo ndo atri nasha aligereti oko musajo ko jago taboga ngaki egera igira oyo ningo kai Chadero ras tu que ogostuka ndi hapa ni fahamu kwale ogostuka omaete mugungo uri okomotebi naki omaete baba nani taliri tukuri mona akororire okore bintu ebi ntagete nkorroberie gasi tagete nyorro bipi naro de gwachandikire sana ekianje na uya uire bono lakini te nkorroberie gasi naona unataka pao akarangaria bagaga bwangu mugungu ya akamini akarangaria bagaga komanyete chinse ya mogoroba no
toko iwe ndakurageria bagaka karangeria bagaka na bantu bakebe familia bantu bagacha bwange gikare kingi kya bwango emergency omaeta akaralingaki atagateba ngaki inchomo nyene na hamuire kurume yane omusubati oyo kuri kwi house girl tigabo mukungu kabera abono kusitoro kuri house girl ngao omusubati era nari aware about anything house girl omayete house girl temayete tama idingegendre lakini proposal ya ruru no batebanga mbuya bono aye libaga ndachikonyora muchando na ndenge chigwe tigo yabo musubati okabera abono acha kwe mke mwenza nimekubali kiuranya guchandikira busuranya arike busa acha kwe bibi wa pili musacho kubulira kike ikira tata ngakirinde ya ene kene birangere biane nabona machiko botantana lakini kwa yadinda ikere kerengeke omusubati kubuli ngakiaye anje mo timbuga no gagito kera tima ndiendo kwana tokende tabagaga bagotebanga yaya abahira ngora gente kinkiri kinkira agenda bitangi imbira era birenge byo karakanyeka musacho kubuli ngakiaye bono ngahiga ngaki karatu eresa ko kigenderede ngaya yabu no muntu manyete tai wacha kwane na era mone grana yendo kungumania ngaya ko bata ko sibichi asi bibi atu musubaje ne nkoroko kirega amito inchongo lire bna ko mirimo yaye namororania mabere gaki hakibugu bata ko mayaga kibidele takire gukora agasara nache mumente igongo musuki yake mutigerie kieke bono kokote okay meeting ye garanga gida abaka bakana changa ki bono onye mogo letru muchando muise ko taragosa kende tamanye ndiye ngenderete mwanyo mwarore no muchanda akoreta mwaka kateba ya muswati tabwati muchanda monginanga kiro cha yanje ndo chenga bondo bintu ngenda birenge igota gendera ko koremerima musaja kote uye nero gendera ko koremerima mukungo te banje ndo che no bintu mbiri buya ayo musiko ngakyo koteba gakinje ntabwati mamochorende ikegera tindagosa kende nchega kitima digento kagenda contract yana nero gegotebe metinyi sita mbako ngakane metinyi sita mbwa tinjira kegera nchitime sina dita que tikoleta liyo mana mabande tinyo tikoleta ni bantu kere mirimo bangete nero ngokora dale nero concentrate tingokora horongo ikarasa ndambura maguru maka yakora kongo etane wiri yakuri agiyete jiro bondo asaba zikaria bale uko wakwenda barare nkore mirimo baraire abito baka bakana changa tigo mwana yakore mirimo onye momo tageti ni mwakane mije korengane contract ya ondoke ko pala nafanya kazi omukungu yingo utera rumulira atali mipi I'm telling you we guys that was not the best approach you can take. That was not the best. I think angaboro nyara kote bande benga ki to kosoa nyumba bono ntaraika wanganya twera na nyumba onye kwa bwana yegerra enka yao lakini naende huyu mwanamke pia alikuwa na kierere yake na vitu zingine wanasungumza na insecurities she felt insecure actually ikinega ndo bale ko discussion yanke amotevinga ki nayo manyete okay tuira ne maigage ngorige timusubati oyo kate umusubati omurete mukungu mukungu nero murete beta agachuzi agatebega saman to basa kurigia house girl tigaba responsibility yomukungu kurigia house girl of her choice musajo yabaga tebega ki Minta que te colete a buscar. Luego te vi las ya ningi. Toli. Complain que ya ruete. No te irida te coño. O yo complain tú te colete vaya con coño pero muy. Ayo nyo kutake to molemba saman. Tigo mukungu aligia Oscar. Ai na jiti nya na nyumba. Abtore se. Jiti. Kego sinyana nero molete. Aye cara we amwingiri tigari mundo como coña. Kiasa moja. Yake ntokende kia kabere. Mbona ketaze kia? Tebiga vale que nos vadio esa moya. Monta kama ya kwetu legeje igwa swe house guy. Ora. Ama tebiga injenda. Ayalike lioko. Injenda igae. Na wale ground. Hasta yo ujia. To muneke ko como. Diego, tu diego ti. Ya como muneke ko ti. Ayo majete. Ocho como ibaye. You understand it. Lakini injenda.
Kogokora taereza ba. Ora ndethiga akabuatu muzaja akabuatu birengere limbarera mukae bagutara. Ugicigota mugaje bigoti ari geti mura gwakuru egaki. Epa nganga yuka. Atengo chiato le. Chiga injiri gotacha. Agiri. Abasaja. Saitari yako tega abasaja bwango. No, men are driven by what they see. It's psychological. Iko mbai tu agiri abairugora. No, understandable. But that's why understanding will come into play. Register ime. Abasaja bakoma moved by what they see. Na maiso. Lakini abazovat is what they hear. Yento bako kujia sugoto. Batogi. Yeah. Batogi. Baigwe. No mwagiri sivye moto yuko ya America. Yeah. Na wakumanya mo. Mozare tu iko moto ira sibi. Agastuno roe. Kaya azuro ndo kaga ige Pili iko tu bijiri ko ingara nenge na jaita. Otro ya igi gai. Ano ko mo to ko kare mo jira kona. Agiri ai ko mo ntanya ngomole nere nsho. Agiri baidi. Ano basi ko twaru mo jana. Era nembuye kuemanya. Mbuye kuemanya gaki. Njembwa ngote kunyara. Ebirengere ga. Kitigara tara jebuye. Sisi belia.